Zeko, Da? da ti pokažem jedan trik sa kubetima. Hajde. Pazi, pogledaj Zeko ovdje u rukama, imam jednu vrećicu kubetija. I sad pogledajte, napravimo ovako. Hokus, pokus, skipi, ripus i gledaj Zeko, nema kubetija. Znate gdje su kubeti? Evo kod mene u šeširu. Bravo, bravo Super. za mađioničara, stvarno dobar talent. Pljesak za mene, može? Bravo. I ovo su Evo moji pljesak. prijatelji, inače pomoćnici na predstavama. Evo vidite, oni jedu kubete ovdje ispred. I oni idu sa mnom na mađioničarske predstave, ali pošto je danas Uskrs, oni su htjeli doći ovdje i biti vaši gosti. Tako da nas danas ima čak 4 ovdje. Da, da, gužva Ali ovaj danas. Zeko je gužva. najdeblji. Najljepši, Pa veliki, kad ima Zeko veliku voli glavu. mrkvu, pa da. Zeko voli mrkvu, a ništa, mi čekamo da nam mađioničar pokaže taj trik kako kubeti nestanu u roku Što viš kako ovi par ne stanu? sekundi. Da? Evo vi će nestajati idući 5 minuta. Znači ono je bilo brzo nestajanje, sad malo sporije nestajanje. Jel ima kubeti mrkve? Kubeti mrkve. Nema. Nema kubeti Nema. mrkve, ovo je Ništa za kečapa, Zeku. ima razni ukusa, vidio sam bekon, kečap, pizza i šta još ima, slanina ništa. tamo, ima jako dobrih stvari. Dobro. Zeko, ćemo to se ne igrat? voli. Može? Ja bi se igrao. Može. Ali danas se igramo malo drugačije, opet nećemo igrati memori. Broj telefona je isti, evo ga ovdje kod naših Zekana, 203 444 203 666. Vi nas nazovite. A danas ćemo se igrati tako da smo mi, evo sebi u glavi, to jest ja, mađioničar ni ne zna, zamislili jedan predmet koji vi morate pogoditi. A pogađat ćete tako da... pogađat ćete tako da vi meni postavljate pitanja, a ja odgovaram samo sa da ili ne. Svatko od vas ima pravo na jedno pitanje i na jedan pokušaj pogađanja odgovora. Može? Evo, na primjer ovako, ja nazovem zm, ja se zovem Josip. Recite mi da li se to jede? Ne. Ne, to je onda kombajn. E pa nije. I onda ponovo nazovete. Evo imaš Zeko, Tako je. neko te treba. Evo, neko nas već zove. Da vidimo. Halo, Večer. halo. Halo, dobro večer. Iva, ja neću igrat pa želim vam čestitat Uskrs. Opa Iva, hvala ti. Hvala i mi tebi čestitam Uskrs, ali pitaj nas Hvala. nešto, pitaj nas Zašto? nešto od predmeta. Neću vas Iva, pitat. zašto se nećeš igrati s nama? Ha? Igrala sam, A već si dobila nagradu. da. A onda dobro, ništa, onda hvala ti što si zvala. Evo mi ti šaljemo veliku pusu i još ti jednom želimo sretan Uskrs. Čujemo se Hvala. opet, eto ga, bok! Opa, ode šešir. Ništa, idemo mi dalje, 203 444 203 666. Da vidimo što su naši pravi igrači danas dobili u gnjezdu. Ja ništa ne čujem. Mija. Ajde pjevaj. U jednoj zimskoj noći da je pjeva visok prijek, svrzio se potočić i Pokrio, ga snijeg. a A jedan... jedan mali Zeko taj potok traži šuk, gdje je nestao, on pjeva zimski bud. Bog, Bog, kako se zoveš? Adriana Stiplosek. Super! Adriana. Evo ga. Adriana, otkud nas ti zoveš? Iz Hrastina. Hrastina, aha. Dobro, sretan ti Uskrs, Adriana, najprije. također. Hvala lijepo. Ja ti sad ne mogu pomoći ništa jer nemam pojma. Tako da, eto, moraš sama sad smisliti, pitat našeg mađioničara pa će ti on reći. Pitaj me, pitaj. Kako? Karte. Šta kaže? Da to nisu karte možda. Blizu je bilo, ali nisu karte. Nažalost nisu karte, nisi me ni pitao prije toga od čega je, kako izgleda i to, jel? Ali dobro, nisu karte uglavnom. Evo, možeš brzo prekinuti vezu pa ponovno nazvati, ali prvo mi reci koga ćeš pozdraviti. Pa razred, vas, mamu, tatu, sestru I baku i dedu. I I sve dečka. ostale. Ha? Da. I dečka, da, vidiš kako Zeko zna i dečka nije pozdravila Pa skoro. mora se, to ne smije Pa se. mislim, Uskrs stvarno. je, znaš kako je Zeko. Proći Uskrs, treba će opet dečko. Da zadaću ima od koga prepisati sve te Aha. stvari, pa da. Dobro, Adriana.
Dobar pokušaj, zovi nas ponovno, može? Da. Evo ga, mašemo ti, čujemo se, pa pa. Idemo mi dalje. Evo i Zeko maše sa ušima. Ja imam i veće uši sve. Halo? Halo? Halo, kak se zoveš? Pjevaj, sve znamo. Zeko, to bi ti bilo visoko za skočit dole. I dobro večer. Dobro večer. Ko nam je to? Barbara Madar. Barbara. Otkud nas ti zoveš? Iz Rastina. Aha, isto tamo. Jesi ti možda susjeda Adrijanina? Da. Da, odlično. Pa Barbara, sretan i tebi Uskrs. Hvala. Jel tvoje gnjezdo bilo puno? Da. Ma nego šta, kad ste vi svi dobri. Jel da? Da. Odlično. Hoćemo se odmah igrati? Da. Znači, jedno pitanje pitaš o tom predmetu, a onda možeš pogađati. Jel to od papira? Je. Jel to karta? Karta nije. Mađoničari obično imaju karta, ali karta držimo u ovom unutarnjem džepu. Isto, ovdje dole držimo obično posjetnice, vidite u ovom donjem džepu, znači tu su ove kartice koje damo kad budete trebali mađoničara ili Zeku za kurs rođendan, onda vam damo ovakvu posjetnicu i nazovete nas. I mi vam onda dođemo kući, radimo predstavu, pokupimo kuniće i idemo kući pjevajući, jel Zeko? Kao što smo bili učeni prekjučer. Nije, nažalost. Koga ćeš pozdraviti? Jesi još tu? Otišle. Još samo da kažemo, Zeko, da smo sutra poslije 3 sata ovdje blizu na terasi hotela Osijek. Znači ja i Zeko smo još sutra na terasi hotela Osijek gdje ćemo vas zabavljati, bit će potraga za pisanicama, još puno zabavnih sadržaja, bit će glazba, Zeko, klaun Jozo. Pa da posjetite sutra i uživo se družite sa Sekom Pekom i klaunom Jozom. Dođite da se lijepo uslikamo koji pa put. Da malo popričam. Matej! Matej, onaj od malo prije, jel da? Da. Dobro, slušamo Matej. Jel je to maramica? Šta? Mama? Šta si pitao? Maramica. Šta je rekao? Ma ne mama. Nije mama, no tata, nije tata u džepu. Šta si rekao da je tata u džepu? Ajde još jednom da ja čujem. Ja ne znam šta on rekao. Rupčić. Da je u džepu. E pa to meni treba, maramica. Evo maramica. Maramica, ma bravo. Čuo sam ja njega odmah, Zeko, da je to. Pa ljudi moji, pa znaš šta, ovi naši... Čuo je on odmah, samo smo... Zeko, mjesec dana jedva kako smo ovdje u emisiji i ovi naši pravi igrači toliko su postali pametni, toliko dobro pogađaju da mi... Svaka čast, odlični ste. Ovo sa maramicama je stvarno bilo, a slično je kartama, isto kad imate špil karata, izgleda ovako isto kao maramice i isto se može raširiti preko cijelog stola, jel? Ali nije lepeza, evo Zeki bi pomogla i lepeza. Ovako, da. Super! Evo sad će Zeko upisati podatke, pa ćeš ti lijepo sve pozdraviti.